Erev to vichak shamiach pathin phatsa hi ale bezat hasem zing khu lakba Omer ahitain zing thla le khun lakba Omer iman diu ahitain hizi chan lakba Omer chungchang thu to Rabbi Shimon Bar Yochai chungchang thu chomcha saulo chomcha api pha sayu hitin ale Rabbi Shimon Bar Yochai hi iti athi ham itile lakba Omer ni athi hin achutia hele Ipi Jih lakba Omer ni ikipau ham chadikim ho thi ni khu chu kipani khu hi mong hinam Rabbi ten asayuwa hele Rabbi Shimon Bar Yochai hi Mose Rabbeinu pingkun he ate chu achutia hele Sulchan Aruch to Mishnah in Ipi Sayam 7 Adar Mose Rabbeinu chu 7 Adara thi hintin 7 Adar ni khua hi an nangol nu ma hi le an ngol phal takhanun kisei ahi wanga avelut kisim lo hitobang ma chu rasbi Rabbi Shimon Bar Yochai zong athi ni khu lakba Omer ni a hi takhanun kisei lo avelut kisei lo nikhat arizal Ariha Kadosh Merona hungin tin Merona hunga hile tiese pu khat hin avelut puldo na le kha anasime ti chu Rabbi Shimon Bar Yochai thi ni khu hi zi chun puldo na le kha anasime ale Rabbi Shimon Bar Yochai in arizal chu ake hopi in tin Ipi Jih hi chipa hon avelut le kha asim ham ate ale arizalin tuni nang thi ni khu hi zia asim he ti chu ale Rabbi Shimon Bar Yochai in arizal koma chu Ipi atiale ama pa hun kei ki pa ni khu aman avelut asim ham ti chu chadikim ho hi athi tingule ki pa zo wei chu mi pi te ki kap awanga amo ki pai chu hinla Rabbi Shimon Bar Yochai thi ni khu chu Ipi Jih ki pa pi ham ita hele langhat kina chu chini khua hi ama in zohar le khabu aina zi do api zi uwa ki pa kit chugit zong le athi masanga Ipi na sayam Rabbi Shimon Bar Yochai sung ku a kum som le thum akisel sunga hi Ipi ti tam tilen nikhat ni khu hung zinge ti chu thimpi hung zinge ti leisit chunga hin ale hi chi thimpi azin chu acha pa do ke ho honin Ipi ti ham gave hi te ti na hung pot do hone ti chu hung pot do hona hi le thin van til hung kum su e ti chu wana panin Rabbi Shimon Bar Yochai nong thin van til ko ma chu Ipi boldinga naung ham ati a hele thin van til in jong leisit su sidinga hung ka he ti chu Ipi Jih na su set gun ham ti chu leisit chunga hi chadikim som thum legup 36 aum lo zia leisit su beidinga hung ka he te chu Rabbi Shimon Bar Yochai kei ka ume ti chu chadikim som thum legup hi jong le kei ka nai kalto kit in lang Hashem ko ma chi in lang rasbi leisit na rasbi aume gatin ate chu vantilong ka kaltowa pathin ko ma hi leisit na rasbi aume gate chu pathinin jong rasbi jong le IPP hi jing jong le gasusi in ate chu ansol chu kit nei chu rasbi in jong vantil ko ma chu Ipi Jih na hung kit ham te chu leisit su sedinga hung ka ti kit nei chu na su usit nge ya hi le uzato Azazel ki koina Azazel namuna ka solding van langa kinung le thelewa ka koiding na he te chu Rabbi Shimon Bar Yochai Meshechet Gamara Meshechet suka mem heina chu Yachol ani liftor kol haolam min hadin keima ka chang se azong leisit pum pi hi thutan na akuna kala do the he te chu a Michel zo si hi thu khawa kitan na athu kitan na dinga kuna ken patur ka bol the e te chu
kasu dau the he te kasu be the he te chu Rabbi Shimon Bar Yochai achu ti ji ajong chu lakbo Omer ni khu ama thi ni khu hi hita bonga lagaw lo pi ta khan e da hla u dal ki da tin ten le kilom ta hin tin ewanga na ki pa diu he te Rabbi Shimon Bar Yochai chini khua hi na ki pa diu he te aji chu ke thi ni khua hi nang hom midan hadin dina pana thutan na adinga kuna ka kaido on hi tawe ti chu je aji ki pa chu aletun lakba Omer ni a hi Ipi Jih a bonfire medura ki bol ham te chu Mei Kihal ham te chu Ipi Jih ham itiale mi chu athi ni khuting le Ipi ki bol jiam ne sama ki de je chu Rabbi Shimon Bar Yochai tabang lagaw lo pita ama ading aner ne samading chu candle them ho olive thau them ho hi zo lo e chu hi chu ho them hin Rabbi Shimon Bar Yochai lagaw chu ai ave sa zo lo e chu ner ne samading a kilom zo lo e chu a chu ti ja medura bonfire meilin ta kitia chu Rabbi Shimon Bar Yochai lagaw lit dan lagaw lo pi dan vet sa na dinga chu bonfire aner ne sama dinga kide ai chu mi bang khat loin medura ki bolna Rabbi Shimon Bar Yochai lakba Omer ni a Mei Kihal na khu alu po ki hal alu po ki goloi umei chu alu na gonu ma hi le meidang ti in lang meidang achun go tang hi chi a medura a bonfire pe na chun wang go hi in ti chu ner ne sama hi chu neina nein sung mi thi sa ho adinga ner ne samana det na khu sana ki gozi hi o ki gozi lo e chu ale Rabbi Shimon Bar Yochai ner ne sama aznang pija alu na ga godi ki bol ngai lo e chu na go nu ma hi le mei hol nang ki tin lang mun chu ma ki go na te chu te chu ipi kan sei nu man ham tle medura I bol pe ne chu Rabbi Shimon Bar Yochai ner ne sama dinga ki de e chu Jitu lakbo Omer introduction kan bol na hintin Rabbi Shimon Bar Yochai hi rom te khang la ya hi rom te intura simding anaza ada jiwa gamang la a meron la chafat la hon ki sel le le azinu hin anaga thapi ji ji chu chai na he agizera pa chu rom te thulu na pa chung khau deu pha na chu Rabbi Shimon Bar Yochai to achapa jong hin azinu chu Rabbi Shimon Bar Yochai zinu hi asu gen the hon nei chu hitia hi an ki tha sa a hi le ama gen the lo de in zo le min an gin mo diu an gin mo ting an do wa hi le ni me chu lung neu hin tin an sei do te de he chu ki jong le ama life jong a danger e an eng tha pi hon hi ati hon in din peki in lang malot zut na lang lampia ho peki in sung kunu ya aga gisel hon tai te chu he sung kunu ya gisel hon chu pathinin akoma hin sung kunu ya gisel hon na hi le ki vu hon he te chu angong chen na hi le ya ki phom lut ji hona ta chu tora sim ji hon ei chu pathinin miracle abolin alei kunui kom hon chan mayan tuikul tui alun sa in chukile harovin kiti e pa amin pidham ka hello even na chu harovin kitin den hi chi thingphung chu hi chi phung hi kumsa gi don le khat ve boga ji hin tin a hi wanga Rabbi Shimon Bar Yochai to chapa in kumsom la ni kumsom la thumsung chu hi chi thei ga chu ane hone te chu ale hi chi Rabbi Shimon Bar Yochai ahung pin dan jong neu khat sei le hen Rabbi Shimon hi apamin Yochai hin din anumin sara hiya aman anu le pa hi an apa hi mi hau sata hin din mi bol thei ta mi hau sata le si chunga mi hau sa loi khat anahi e chu achu ti ja rom te in jong rom governor pa in jong zan api in din rom te ta ki ho the chu rom governor ta ki ho the chu Rabbi Shimon Bar Yochai pa he achu ti a he achu ti ja chu Rabbi Shimon Bar Yochai pa hi mi bol thei ta in din azinu to
Rabbi Simon Baru khai nu to aki chen hi kumsom ni lang kumsom lang ki cheng hon hita cha nei thei mo mong lo sara imenu chun sara chun Rabbi Simon Baru khai nu chun cha nei thei mo mong lo chepha na hi ba yo khai hin ka zinu hi zinei thei yong hilo cha nei thei yong hilo atia khending agutai di chu khending agut chu sara in no ki he nei chu ai wanga imacha sei poi di chu nei khen hi in ipija nei khen gun ham ti yong atong poi ti imacha sei loin thip bein akipanin tehilim asimin tauna amangin pathin koma ka pum le mau pum in pathin koma taw pantai ti chu atawin tin mitle pot pum ataw na ho chu ale rosa sana hong ta rosa sana nizana hi Rabbi Simon apa chu yo khai chu ahung imutai ti chu ahung imu chu azan manga hin ipi mu am dile zan manga hi gam mang la na to thingphung nui khara na ki chole ti chu thingphung nui khara na ki chol chu ama to na thingphung pen chu ana jong poi ti chu ana go the ana momong ke lo ama to na se lo thingphung dang khat le ni ho chu agop loi yong dim se thoi chu thoi chu ala ga la par hin te se pu khat hin tui pai an ki choin hi chi thingphung ana gop zo si hi khat in tui hong cham e te chu tui hong cham ala Rabbi Simon Baru khai pa kinga namun to namun thingphung an pha chun hi chi te se pu pa chun hi chi azirkan lien ta pi chu akoi tha in thingphung dang ho achap na bom chu akoi tha in asa khawa bom neu chakhat thilbom neu chakhat an la do in hi chi thilbom neu chakhat apun pat chun Rabbi Simon Baru khai pa kingap na thingphung chu tu ye chap e ti chu tam loi chu neu chakhat bo phai chu kam khat long thing lo me the chu thingphung dang ho chu hi le tui tam ta litera asu nei chu ai wanga Rabbi Simon Baru khai pa kingap na thingphung chu litera long thing lo kam bem khat jong thing lo bo hong chap e ti chu ahi wangin thingphung dang ho alitera achap ho loi chu ana hung ke lo hil ai wanga Rabbi Simon Baru khai pa neu chakhat achap pa chu pet chun amit changmu ta in ana ho hung ke win hung hingsil selo ve te chu zingka ahi hung ke tho ahi amang hi kidang asa be se din azinu sei pi echa ha azinu to hin namang hi mang kidang ta he te chu hiji chun chi tin Rabbi Akiva ga le sa ite ti hon Rabbi Akiva ko ma ga chi hon na ga le sa hon ei chu Rabbi Akiva in psm din namang hi mang lo pi ta hin nazinu akana pathin ko ma ana taw na ho zo si kap pumpuma ana taw na ho zo si pathinin amit hli hi apai lo he te cha kholtup ma hi chi amit hli a chu na thingphung chu chat no he te chu hi cha hi thagau lo pi ta cha na nei hon de ati pe chu ti chu hin tin anu in chadika ta tehilima thum do pathina pana hoi ta thum do lungil ta thum do mo amit hlipuma thum do mo mi khat hin tin Rabbi Simon Baru khai ale ipi te ai le lagba Omer ni ting le hin meronang ga ki kal to ji ham te chu nidang laya bet hamigdas ana laya chu kupi thum ho hian lang iti la hi jing jong le Jerusalem bo ki zo nei chu bet hamigdas bo ki zo nei chu ben hamigdas hong ki zu ting le hin Ipi Jih ki zon ham iti hi le roim nes te chu roim nisim thil ke dang ki muzi e chu ben hamigdas ai ga kalting leo khon thil ke dang example a ben hamigdas in compound chu neu chakhat hi jong le mi zakhat kalwal ket loading hi jing jong le ahung mi ahung zat chu ket jing e de so miracle zat jing e hi chi se lo thil dang a jam miracle thil ke dang zat jing e chu ana mu jing hito bang ma chu tu lai khanga hi ben hamigdas talo ben hamigdas inei ta lo achu ti sa merona hoiga chi a hile nisim
thil ki dang zat zat aki mu te te ye tisu Rabbi Simon bar khai thi ni khu a alhana ga ki pa a bonfire ga ti a khai rotel ga ho ma chu ni sim thil ki dang ama chunga thil ki dang achu te te tisu lol hin na mu te te ji e te chu ja Rabbi Simon bar khai hin ami pi te ding am Israel te tha khela ama hin sungkul sunga hi kum som le thum gen the ana thu ya ata asa na su gen the ya hichi ata asa su gen the zara cha ma hin kanita te chu Rabbi Simon bar khai la ho sam kanita hichi lai mun chun nan ki cho do e ti chu thin tho na ki nan ki cho do e ti chu hichi thin tho na ki cho do pa chun am Israel pumpi thutan na dinga ku na hi ken gahu do the he te chu Ipi Jih ham amain gen the thu zia chu ami te a Michel te ding khela he gen the athu he te chu hezia chu Rabbi Simon bar khai ni khuwa he thi ni khuwa he ner ne sama ede na tu chung hi le 2020 tu kuma hi le meron chi phallo hi ta zia chu in chin wa medura khel hi yong le ner ne sama lopi ta semen zait olive thau ai the ai olive thau ahoi pen de go hitin chute hale Rabbi Simon biskot Rabbi Simon bar khai Rabbi Simon bar khai phat nazal le chom phat nazal lagau thin tho na zalin a Michel sung hian lang benei mene se sunga zong chanei thelo ho nong chanei thi na ding hi hen lang adam thelo ho dam thi na ding hi hen lang chuwa bol thelo ho in jong chuwa an bol thi na di hung hi hen lang biskot Rabbi Simon bar khai ama zalin aban le tora simlai ho jong khakhamim lin ta ung hi uwa mi chadik ta ung hi theina ding win ama thagau hin ei veng hen lang ban le ishel hung lo lai ho zong ishel gama hung loi wa merona medura bonfire hung ti loi na ding win zong Rabbi Simon bar khai thi ni khuzal le ama thagau zal ama hin e na pan piu hen lang pathin ko mai na thum piu hen lang ama phat na zalin hichi chu hindin tuni ka sainum chu hichi chun ai ding dol ta iman thina ding vem pathinin zo ai piu hen lang biskot Rabbi Simon bar khai to ai sei zo se chu pathinin Rabbi Simon bar khai zalin ai sampi taw hen baru kharnai le olam amen ve amen